Večni derbi v Ljudskem vrtu je bil tak za zgodovinske knjige. Fenomenalen obisk, fenomenalno vzdušje, fenomenalne poteze na igrišču in na koncu zmaga ter uresničen osnovni cilj skok na drugo mesto pred zadnjim krogom v tej sezoni. Tu so najlepši trenutki tega obračuna. Bilo jih je res veliko.
Težka tekma, zelo težko prigarana. Nekako se je čutilo, da je stadion poln, tako da smo bili pragmatični, delovni, borbeni. Enostavno danes smo derbi dobili, oziroma derbi se marsikdaj dobijo tudi ne samo za lepoto, z dominanco, ampak z karakterjem, z pristopom, in mislim, da to bi danes tak pristop. For sure, it's one of the most important goals in my career. It's true that it's not the same, from the full stadium go to the empty stadium. I think it's easier than to go to the empty stadium to the full stadium. We felt the pressure a little bit, I think. We didn't play game like we want to play, but today the most important thing is the win, and the fans can enjoy this win.